Poštovani gledatelji, dobra večer. Vrijeme je za Ljubav i seks na X. Moj današnji gost, novinar je, scenarist, pisac, producent. Toliko puno identiteta u jednom čovjeku, Velimir Grgić. Dobra večer. Pa dobra večer. Puno ili previše? Nikad je previše. Nikad nije previše. Nikad dosta identiteta. Nikad dosta identiteta. Mi nećemo danas o svim tvojim identitetima, zato što bi za to trebali onako jedan serijal, ali držat ćemo se onoga što našu emisiju intrigira, a to je seksualnost. Točnije, 2005. izašla je tvoja knjiga koja se zove Jegulje, grah, bukake. 17 godina. Prije 17 godina, znači krenuo si je stvarati 2004. 2005. ugledala je svjetlo dana, pišeš o seksualnosti. Mislim, Velimir je do sada objavio nekih 16-17 naslova. U sredini tvog opusa bila je seksualnost, odnosno japanski king. Kako je došlo uopće do interesa za to područje? Mislim, ti jesi veliki ljubitelj dalekog istoka. Kažu japanofil. Ali ja sam aziofil. Aziofil, pa i malo šire, onako, malo, znaš, kad te čovjek bliže promotri, bacaš na tu stranu. Je. Tako da, evo, blizak ti je Japan. A kako ti je postao blizak japanski način razmišljanja o seksualnosti? Da ne kažem japanski seks, jer evo, to je možda... Zvuči jako vrlo, kako je postao drag japanski seks, pa kome nije. Bilo kakav, pa uzet ćemo japanski, ako se nudi. Ako već imamo nešto, bolje ništa nego ništa. Tako je, na meniju ćemo uzeti kao i sushi, pa malo japanskog seksa, sve to u redu, dijetalno. Mm-hmm. Pa gle, ja sam ti doslovno, kad ovako malo sad razmislim cijeli život nekako blizak Japanu i Bliskom istoku, jer sam ko klinac trenirao karate, obožavao samurajske filmove, to je bio neki start. Fasciniralo me recimo u starim Kurosawama koje sam gledao još baš stvarno ko malo dijete, kako Japanci viknu nešto, tad još nisam znao puno o japanskom jeziku, pa je bilo sve fascinantno, kad tipa nešto a dole 2 reda teksta. Znaš, pa kao, šta je ovo? Već je tad bilo intrigiralo me ta drugačijost, da tako kažemo, drugačiji filmovi, drugačije sve, borilačke vještine. I onda nekako tamo 1999. na 2000-2001. sam počeo, kako su se Divixi pojavili, to je tad bio novi format, odjedanput film si mogu gledati na CD-u. Znači, na nekom pržanom CD-u film, to je bilo nevjerojatno u to doba. I prvi filmovi koje sam ja dobio na taj način, na tim CD-ima, na Divixima, su bili filmovi iz Japana. Recimo Takashi Miike i tako neke stvari, Battle Royale, akcije sa školarkama i sami ti filmovi su već bili, šta je ovo? Znači, nešto potpuno drugačije, igrani filmovi, nisu bili parniči, bili obični igrani filmovi. To ćemo te kasnije. To ćete kasnije, kad me Japan potpuno iskvari. Ali, i onda sam počeo se zanimati za sve to kopat, sve više istraživati. I to negdje 2004. možda i ranije godine, kako sam tad radio, to ja mislim zvao Hinet, današnji T-portal, jer ja sam bio na tom T-portalu još dok je bio Hinet, pa HTNet, pa T-portal, dobrih 15 godina sam tamo radio. I ja sam bio zadužen uglavnom za teme tipa kad nešto gori, što mi kažemo, odnosno pada čitanost, smisli neki seks na koji će ljudi klikati. Ti si bio vatrogasac. Tako je, 2003. godina nije još bilo Pornhuba i nije bilo svega svugdje, tako je. Da. I ljudima su, užasno ih intrigiralo kad odu na neki portal i naslovu je riječ seks ili porno. Šta god neka vijestica, porno, glumica, pala iz aviona, nebitno, nešto, ali da ima tu riječ ključnu i tu bi svi tik manijakalno klikali i dizali čitanost. Jedan dan su mi rekli kao, smisli nešto na tu foru, nešto, neki seks, nešto što će biti fora ljudima za klikat. I ja sam tamo tad, ja mislim, doputovao iz Londona, koliko se sjećam, gdje sam kupio Bizar magazin na aerodromu. To je jedan magazin posvećen bizarlucima, alternativnoj kulturi, seksualnosti, fetišima i svemu ostalom. I oni su imali unutra jedan mali tekst o japanskim seks fetišima, kao zašto je to zanimljivo, šta je tu sve. I sad ja listam imam internet, i imam zadatak. Zadatak je smisliti tekst. Šta li bi smislio odmah u nastavcima tipa 6 tekstova, pa sam miran za mjesec i pol, ne moram razmišljati šta ću pisat, znam da će biti čitano i počeo sam pisati, znači, u formi abecedarija, svako slovo, jedan pojam. Mm-hmm. To je tako išlo u nastavcima, nije bilo pretjerano dugačko, međutim kad je to došlo do svog kraja, do svog nekog 5. 6. nastavka, ja sam onako počeo gledati, već sam tad imao 2 knjige iza sebe, ili 3 čak, više ni ne znam.
kako bi od tog možda bilo dobro napraviti jednu knjigicu, malu, džepnu knjigu, koja će biti, to je ta. Jegulje, Grah, Bukake 2005. Knjiga koja će imati taj jedan, ja bih to rekao, eksploatacijski karakter, odnosno što to bit će, znači? sad ću ti objasniti. Znači, ja sam u to vrijeme tad radio na žutom titlu, žuti titlu moja drugačija filmska enciklopedija, i paralelno kad sam radio ovu knjigu sam radio nastavak, povratak žutog titla, jer je prvi bio bestseller, pa smo odmah dobili lovu za nastavak, koja je bila posvećena kinematografiji 70-ih. Žuti titl je bio 80-te, povratak žutog titla je išao malo više u rikverc, a 70-ih su bile jako popularne, osim soft, pornjave, erotike, art erotike, koja je izrodila mnoge umjetnike i mnoge danas poznate redatelje. Bili su poznati ti takozvani šokumentarci, kako su ih zvali, ili ti nešto između mockumentary i dokumentarija, znači nikad nisi mogao znati šta je senzacionalizam u njemu, tipa ujedemo mozak iz živog majmuna i takve stvari koje su bile popularne tada, takozvani lažni antropološki dokumentarci, koji su se onda pakirale određene seksualne perverzije, maštarije, fetiši, bizarluci i prodavali zapadnoj publici. Gledajte kako u Tajlandu imamo ovo, gledajte kako u Japanu imamo ovo. I ti si uvijek imao, recimo 50% istine, 50% čiste izmišljotine, ali nisi znao gdje je granica. Okay. Tako sam ja rekao, imam sad ovu knjigu da probam napraviti svoju papirnatu verziju takvog jednog mondo dokumentarca, šokomentarca, u kojem ću se truditi da sve bude istina, ali obzirom da je to bila 2004. i nije postojalo još ni toliko literature, ni toliko razvijenog interneta gdje si mogao saznat, odnosno provjeriti da li su sve informacije istinite, neće biti tragedija ako nešto od tog bude potpuna glupost. Jer je upakirano u taj jedan eksploatacijski, se to zove, format, jedan, gdje je bitno zapravo igrat se i šokirat, ali i dati informacije u isto vrijeme. Što je tu najšokantnije? I onda je nastala ova knjiga. Meni nije ništa, jer sam otupio u zadnjih 17 godina. Ali mislim da to treba ostaviti čitatelju. Ali ovaj format je jako znakovit, džepna knjiga, jesenski Turke to izdao u ediciji. Zgodno, možeš... Ja sam to volio objašnjavati, osim što je to može se voziti u tramvaju ili držat se. Možeš raditi druge stvari s desnom rukom. Da. Jer je slobodno dok sa lijevom držiš knjigu, jer ima slika. Jasno. Ima slika, tako da ima i slika, da. Jegulje, Grah, Bukake. Da li to nešto što opisuje taj japanski king Jegulje? Da li ti glavonošci, člankonošci, kako se to već zove? Hobotnice, Jegulje. Kad by the way nemaju pipke nego ruke, tako da su... Da, što s njima je? Što je s njima? Pa s njima to su glumci. Nisu rekviziti, to su, kako bi rekli, partneri u zadovoljstvu. U ogromnoj količini jedne, kako bi rekli, kreativnog outputa Japana, još od srednjeg vijeka, ako ćemo realno, jer jedna od najpoznatijih slika... To je morska zemlja, tako je, ali pazi, imaš Hokusaija čuvenog, Hokusai koji radi onaj val, možda najpoznatiju sliku uz Mona Lizu na svijetu, onaj čuveni val, jel? Hokusai je veliki umjetnik, taj isti veliki umjetnik Hokusai je radio i šunge, ili ti erotske linoreze, drvoreze, i jedna od najpoznatijih takvih njegovih slika je san ribarove kćeri, gdje je ribarova kćer spolno opći sa divovskom hobotnicom. Znači, još od tad već vidimo 16., 17., 18. stoljeće i to se samo prelilo u doba, naravno, prvo VHS-a, DVD-a i danas u doba interneta. Tako da, Jegulje, oni već stoljećima eksploatiraju kao neku vrstu dilda. Sudio bi se tako nazvat. Jegulje, Grah ostavljam čitateljima da otkriju. Jer je to je jedna uvijek mina koju stavim jednu riječ za koju stvarno onako, kužim Jegulje i Bukake, ali zašto Grah? Da, ali zašto Grah? Saznaj. Piše u knjizi, to nikad neće otkriti dok ne pročitaju. A Bukake je naziv za juhu, inače u Japanu. To je jako puno šprica jer ima nudlse. I onda kad vadiš te nudlse sa štapićima, znaju špricat posvuda i to se zove Bukake, to je došlo od juhe. Pa onda možete zamisliti kad se to primjeni na porno industriju što zapravo Bukake jest. A i Bukake kao takav, kao žanr je isto nastao kao i mnogi fetiši, i mnogi kinkovi, i mnoge druge perverzije, nazovimo ih tako, u nedostatku boljeg termina. Ove knjize je nastao kao odgovor na zabrane. Znači kako možda većina ljudi koji zna, koji je došla u kontakt sa japanskim pornićima, ovim takozvanim najhardcore, oni uvijek zbluraju određene dijelove tijela koji se ne smiju vidjeti. Tako, to su pikseli takozvani. Danas imaš softvere koji te kockice mogu čak i ukloniti. Tako da je to sve samo teatar. Obično teatar zabrana se to zove, ali kako su imali te kockice, ti nisi mogao vidjeti penetraciju. I onda su se oni dosjetili još 70-ih, 80-ih posebno kad je žanr buknio, da koriste obilatu količinu sperme koja će špricat oko tih kockica ili oko te cenzuriranih hrpe piksela. Da se vidi što se zapravo događa. Tako da zapravo bih rekao, svaki taj king koji se čini jako onako wow, nama, šokantan, čudan i možda tipično japanski je nastao, skoro svaki je nastao kao odgovor na neku zabranu. Dođe se zabranit ćemo ovo jer nije u redu, onda ovi smisle nešto daleko luđe i gore
da bi zaobišli zakon. Tako da Bukake je samo jedan od primjera, ima ih. Fascinantno je to da se ti fetiši, možda onako najjači, događaju upravo u Japanu. Da li je razlog tome što je Japan onako izoliran, što je to zemlja koja nije imala puno doticaja sa nekakvim drugim kulturama i nije bilo tog kršćanstva koje je dosta postavilo te nekakve uzuse ponašanja, pa onda i naravno ponašanja u seksualnosti, u odnosu između muškarca i žene, između ljudi i tako dalje. Pa Japan je i dalje jedina zemlja koja je zadržala jednu nevjerojatnu homogenost. Znači jedno svoje i pismo i kulturu, možda više nego jedna druga veća i otvorenija zemlja. Ima i dalje zatvorenih zemalja na svijetu, ali Japan je jedna od zemalja koja sudjeluje u tom globalizacijskom procesu, koja je prihvatila toliko toga američkoga, ali dalje kad ih prihvaća, spaja ih za to svoje, koje ne pušta još od srednjeg vijeka na ovamo. Tako da, oni nisu kršćanska zemlja, oni imaju potpuno, kako bi rekao, operativni sustav im je drugačiji od starta, oni nemaju Windows, imaju nešto drugo, postavljeno u mentalitetu, ako već moramo upotrijebiti taj izraz. Oni su šinto zemlja, šintoistička, animistička religija, koja je opće koncept morala, koji mi imamo kao kršćanski moral, ne poznaju ni priznaju, njima je to nametnuto kasnije i dovedeno izvana, ali dalje je ostao taj njihov koncept u kojem je sloboda čovjekovog tijela potpuno nedefinirana religijom. I logično je da u takvom kontekstu je recimo prostitucija zabranjena tek nakon Drugog svjetskog rata, kad su došli Amerikanci i rekli ne možete, nije to u redu, pa su onda opet našli 100 drugih rupa i kako to promijeniti, kako se doskočiti zabrani prostitucije. Kako se izraziti na svoj svojstven način. Ne? Tako je, da ostanu dosljedni, kako bi rekao, nacionalnom ponosu. Za njih na neki način biti dosljedan tim, nazovimo, kinkovima i perverzijama koje vuku skoro svi vuku korijene iz srednjeg vijeka, i na neki način nacionalizam njihov. Ovo je naše i nećete vi nametati svoje vrijednosti koje su došle sa zapada ovdje. A da oni su specifikum i u odnosu na ostatak Azije. Oni sebe recimo ne smatraju Azijom. To je taj dominantni narativ u Japanu, da oni nisu azijska zemlja, oni su tu nekakav otok koji je odvojen od sve te druge ekipe i drže se stvarno zatvoreno i u to jednoj mislim, svi znamo otočki film, kad kažeš obično film o luđacima, ridikulima, zanimljivim. Ko naš Susak. Zanimljivim pojavama, jedinstvenim ljudima, zato što u to jednoj izolacijski otočko ipak se rađa jedna mikrokultura koja je čak unutar države, znači to je još kod nas na otoku imaš mikrokulture koje nisu slične nacionalne kulture, sad zamisli 135 milijuna ljudi na jednom otoku, zvanom Japan. Što oni mogu sve smisliti? Što mogu sve smisliti i onda još taj sudar, kako je došao zapad 19. stoljeće pa 20. početak 20. kad se otvaraju u zapadu najviše i sve nakon Drugog svjetskog rata, taj udar svega što je došlo, kako se to stvorio na amalgam svega i svačega, zato ja mislim da je Japan i dan danas toliko zanimljiv i toliko drugačiji od svih drugih zemalja. Što njih definira, što definira njihov odnos prema tijelu, odnosno prema seksualnosti? Znači, nemaju utjecaj kršćanstva, koje je onako prilično tu čedno i na seksualnosti, na tijelo gleda kao nešto griješno, ali koja je to tradicija koja oblikuje zapravo način na koji oni poimaju i tijelo i ženu i seksualnost. Nije, mislim, može se reći da i oni imaju taj jedan patrijarhat i da biti žena u Japanu isto nije, bez obzira što kršćanstvo se tu nije uplelo, nije jednostavno i nije posve ugodno. Jel? Na koji način je definiran taj odnos prema seksu i prema tijelu u Japanu? Imamo vremena, imamo par sati. Probat ćemo sažeti. Pa, mislim, taj odnos prema ženama je uvijek bio, nazovimo ga, problematičnim, jer žene su uvijek bile na neki način kroz povijest gledano tretirane kao kućni ljubimci, jel tako? Znači, gejše, one su tu te submisivne, gledaju pod, hodaju 2 metra iza muškarca, tu su da služe, tu su da kuhaju, peru, peglaju. I danas je to ostalo, naravno, uvelike se toga... Oni služe muškarcu. Puno se tog promijenilo, ipak nije ni Japan ostao zarubljen u 16. i 17. stoljeću i kod njih je isto 2022. godina, ali da, usporedbi sa nekim drugim društvima, ne znam, neko će reći da je u Hrvatskoj još gore. To je isto opet stvar neke perspektive kakvu čovjek ima. A iskustva, da. Ali recimo da, od njih je ta, s jedne strane imaš tipičnu sliku Japanca koji gleda u pod, ne priča puno, užasno je stidljiv, što sve stoji, ali onda dođe vikend. Kad više ne moraju se ići na posao i klanjati se šefovima i glumi da su nešto drugi, onda se raspištolje potpuno i odu u taj Shinjuku i žive tu jednu seksualnu anarhiju, nazovimo to tako.
Što to sve uključuje? Što uključuje ta seksualna anarhija jednog Japanca? Znači, osim što uključuje sve ove silne tipa kinkove fetiše koji su gotovo pa jedinstveno japanske, koje sad ne mogu nabrajati preksutra, piše u nekoliko knjiga o tome, ali imaju te, bih rekao, neke baš monolitne seksualne institucije, razovimo to tako, znači Soaplandi, koji su promijenili ime zadnjih par godina, sad se zovu Turkish Baths, ili ti klasične turske kupelje, nekad su zvali Soaplandi. To su hrpa tih klubova u koje ljudi vole ići da ih se kupa. Neki wellnessi, kako bi to bilo? Pa da, wellness, ali zapravo ovo što se kod nas zove happy end masaža, samo što uključuje i kupanje sa pijenom. Pa te skinu golog, pa po tebi plaze, kupaju te sa spužvicama, sapunaju čiste i na kraju imaš happy end. Grand finale, sve za cijenu ulaznice. Pri čemu je naravno često ulaz strancima zabranjen, jer oni su, osim što su dosta ksenofobna nacija, i kultura, oni su jedini na svijetu, ja mislim, nacija na čijim hotelima ti možeš naći zabranjen ulaz za strance, jer su toliko i dalje zatvoreni u nekim segmentima da se boje bilo čega što nije japansko. Pa smatraju da smo bakterija, da smo mi, ovisi da puno toga, ali da smo mi prije svega isto zaraženi, da ćemo im donijeti sidu, seksualne prostore, jer oni su puno čišći, paze na sebe. Mislim, oni jesu puno čišći, ti tamo doslovno u Tokiju možeš jesti sa poda sa glavnog gradskog trga, koliko su svi čisti, ti baciš papirić, prva osoba iza tebe ga kupi, nosi u taškicu na reciklažu. Da, znači, ili izvršava harakiri ako nije... A da ne govorim na pušenje na cesti, naš cigaretu, pa to ne postoji. Ti ako negdje pušiš, imaš stup, tu se puše cigarete, staneš kraj tog stupa, obično imaš pepeljaru oko vrata, onu malu, nju sipaš da ne bi slučajno pepel pao na pod. Teško je to sad objasniti našoj kulturi gdje je normalno da ajmo kroz prozor auta, to je nezamislivo u Japanu. Znači, s te jedne strane, da oni nas percipiraju kao zmazane i barbare, a opet s druge strane, neke kulturološke strane, ti ako ćeš poći sa te naše, što kažeš, kršćansko-katoličke, oni su ti koji su pagani, koji su barbari, koji se i dalje drže animističkih religija i nekih vjerovanja i tog spoja erosa, tanatosa koji dolazi još iz srednjeg vijeka i nisu tu puno civilizacijski raščistili s tim, barem ako govorimo o pop kulturi, ali uvelike i o muško-ženskim odnosima. Ali kad smo već spomenjali to kršćanstvo, i to meni jedan dobar prijatelj turkolog baš rekao da recimo Hrvatska, mi volimo gledati na Hrvatsku kao mi smo ta katolička moralna zemlja, zato kod nas ne postoji porno industrija, ne postoji seks klubovi jer mi smo katolička zemlja, ne. Ali taj moj prijatelj kaže da ne, nije to opće katoličanstvo, to su Turci. Znači mi smo daleko bliži turskom mentalitetu po tom nekakvom užasnoj stezi i kompleksima koji imamo vezane za seksualnost, babe s maramama, obiteljska vezanost, širina. Znači to nije usporedivo s jednom Španjolskom, koja je daleko katoličanskija zemlja više nego što je Hrvatska, pa je Barcelona, on ima najviše swingerskih klubova na planeti Zemlji po metru kvadratnom, ima nudizam razvijen, ljudi hode u toplesu, seks je jedna potpuno normalna, opuštena stvar, znači nemjerljivo sa Hrvatskom, pa su katolici. Da. Znači mi imamo utjecaj Istanbula koji dalje drma ovim prostorima i mentalitetom daleko više. Tako da i te su teme, hoću reći, puno kompleksnije, pa tako i Japan je kompleksna tema, najlakše reći, oni su animisti, doviđenja, ali ima tu jako puno toga, znači osim tih Soaplanda, da spomenem drugi fenomeni kojima se puno bavim u knjigama, od ovih objekata koji su, by the way, u zadnjih godinu dvije, unatoč koroni, broj se samo i dalje povećava, tih, kako to zovemo, seksualnih objekata u toj zoni Shinjuku, Kabukicho u Japanu, po metru kvadratnom, ne znam sad koliko ih ima, 3.500 ih je samo u jednoj uličici praktički. Jer oni idu u vis. Distrikti, jel? Distrikti, kao Red Light District, samo veličine Zagreba, cijelog praktički, u šali da kažem, ogromni su, jel? To nije jedna uličica, pa sad i raskošni su, jel tako? Nude sve i svašta. Nude, znači, klubove gdje ti plešu žene obučene u gorile, ak ti to paše, gdje ti konobarice hode iznad glave gole po staklenim stolovima, gdje, znači, sve što se može zamisliti uopće da bi nekom bilo zanimljivo, oni će probat, jer oni su isto prije svega jako kapitalistička zemlja, užasno im je bitan biznis, lova i trendovi i sve, i znači uvijek će se neki trend pojaviti, zavrtiti, pokušat će se dići lova na njemu, ide, ne ide, ako ide nastajaš dalje, ako ne ide zatvaraš, probaš nešto novo. Isto tako oni su dosta i, kako bih rekao, znaju napraviti pop kulturu od svega, znaju sve pretvoriti u pop kulturni sadržaj, znaju užasno puno mitologizirati stvari, stavljati ih u crtiće, serije, filmove i lansirati na zapad u tom paketu. Tako da recimo smatralo se godinama da jedan od generalnih problema u Japanu je tinejdžerska prostitucija, da tamo, ne znam, svaka peta klinka prodaje svoje tijelo da bi dobila bonove za mobitel. Međutim, statistike pokazuju da recimo jedna Velika Britanija ima daleko veći problem brojčano nego što to ima Japan.
po glavi tinejdžerskog stanovnika, ali Japan od toga uspio napraviti filmove, serije, novinske senzacije, znači jedan cijeli tabloidni svijet, jednu cijelu kulturu koja se zove Enjo Kosai, inače na japanskom, koja se baš bavi time, zašto klinke od 14, 15, 16 godina se prostituiraju za novce. Da, zašto? Zato što žele imati svoju lovu i samostalnost koju ne mogu imati inače. A to im je najlakše, a nemaju tu kočnicu koju možda mi imamo zbog neke druge kulture i tradicije koja je u nama. Da li je to ta ideja zapravo japanski izvozni proizvod, pa su i u Londonu počele to, ili je to niklo neovisno? To je jednostavno, mladci, hoćeš imati lovu i skužiš kako doći do nje na najlakši mogući način. Linija nekakvog manjeg otpora, tako. I to je bila epidemija, mislim, postoji film poznati Enjo Kosai, pa stvarno se jako puno toga bavilo, znači da nije bio problem i da još uvijek nije problem, samo kažem, nije broj jedan na svijetu kao što se predstavlja kroz medije, jer oni znaju od svega napraviti stvarno spektakl. Jel? Da, od svega znaju napraviti proizvod, tako od svih nekih jednostavnih stvari. I taj proizvod, posebno ako je riječ o kinku, fetišima i seksu kao takvom, ne razdvajaju geto na način na koji to radimo mi na zapadu. Znači ti uđeš u najnormalniju knjižaru i to iste knjižare imaš najnormalnije knjige koje imaš kod nas i u istoj knjižari kupuješ ekstremnu pornografiju, fotomagazine, stripove, lolita stripove, znači pedofilske stripove, stvarno strašne stvari, hardcore, koje se potpuno isto tretiraju kao bilo koja druga literatura na svijetu u istom prostoru. Ne moraš ići u neki sex shop, u podzemlje, u mračne uličice, nego je tu. Isto tako, recimo, nedjeljni TV program, ti imaš porno glumice koje gostuju, tipa sad zamisli do Dobro jutro Hrvatska, ti upališ televiziju, dođe porno glumica i sudjeluje u izazovima, smije se, priča s ljudima, najnormalnije kao bilo koje drugo zanimanje. Znači oni to ne getoiziraju, ne stavljaju to u nekakav joj naš sa strane, to je nešto što ne postoji pa ćemo se... Ne, to je jednostavno dio njihove cjelokupne, kako bi rekao, tržišne i kulturne ponude i seksualne ponude Japana kao tako. Da, ali zanimljivo je s druge strane to kako je to tamo sve integrirano. Ta seksualnost je potpuno uklopljena u nekakvu mainstream kulturu, ali onda s druge strane imamo situaciju da su oni prilično, da ne kažem seksualno inhibirani, jer je statistički podatak da jedan prosječan Japanac vodi ljubav godišnje 36 puta. Što za recimo... To je stari podatak, možda je sad još i manje. Možda je i manje. Da, ja sumnjam da je više. Naš Balkanac koji je toliko zapravo seks getoizira, to ako se dobro uigra može napraviti za jedan vikend, mislim, Nadala se ti. Imaš veliku vjeru u našeg čovjeka, što bi rekla. Ja, nažalost, mislim da trendovi su svugdje isti, jedino Japan, kao i u svemu, oni su avangarda, u tehnologiji su bili avangarda, u seksualnosti, sve što oni počnu s vremenom dođe do nas pa postane hit. Tako i to, ta masturbacijska kultura, ili kultura nejebice, da je tako razovemo, ili ti kultura u kojoj upravo zato što je sve dostupno svugdje, to da nije interesantno. Da jednostavno, mislim, čitao sam puno intervjua sa klincima, tipa klinci 20 something ili 20 nešto godina, kao zašto se vi više ne ševite sa svojim vršnjacima u Japanu. Da, zašto? Pa zato što mi je puno lakše u životu uzeti lutku, to mi zovemo lutka na napuhavanje, ali odavno to nisu lutke na napuhavanje, to real dolls koji izgledaju kao ljudi, imaju 50 kila i već simulaciju kože i stvarno izgledaju kao lutke. Ili neku video igru, ili jednostavno otići na neki pornić, ili samo izmasturbirati na brzinu i ići kuć, nego se sad petljati u poznavanja, u veze, u to organsko živo biće koje trebaš hendlat na neki način. Znači jednostavno, oportunistički, ja mislim, postalo lakše jednostavno samo doći do orgazma i ići dalje sa svojim životom, mnogim mladim generacijama, nego ovo kako smo mi proživljavali. Seksualnost, a to je da upoznaš živo biće i da s njim plešeš, vodiš igru. Znači, seksualnost je svedena na orgazam. Tako je. I sve više, ne samo kažem, sve više to primjećujem i ovdje kod nas, na zapadu. Znaš, uzmi dildo, uzmi ovo, svrši na brzinu, 15 minuta, idemo dalje. Mislim, ekonomija nekakvog vremena, tu radi puno toga, zato što tragedija, budimo realni. Ali da, ja ne znam, možda smo mi jednostavno stari. Da, ali onda se taj pojam seksualnosti iz te nekakve organske seksualnosti koja uključuje i zavođenje i nekakvu bliskost i nekakvu društvenu igru, tog općenja prije nekakvog spolnog akta,
stavlja na jednu stranu, to je onda pase i sad dolazi seksualnost nekakvog novog tipa koja je usmjerena prvo na orgazam i na lutke, koji je trend u Japanu, i onu cyber seksualnost gdje si ti na jednom dijelu svijeta, partner je na drugom dijelu svijeta, ima kameru ili ti imaš nekakvo odijelo i sad on tebe... Sad se čak rade ovi gadgeti, ti imaš dok imaš kameru imaš i gadget na sebi koji kao simulira seks na daljinu. Evo, sad kad razgovaramo o tome, seksualnost nije samo u seksualnom činu. Seksualnost je puno više od toga. Ona je cijeli mindset, ona je način promišljanja, način gledanja na stvari, na čovjeka, na umjetnost. Što nam to govori? Što nam Japan poručuje? Mislim, ti utjecaj, mi govorimo to je u Japanu. Pa nije to samo u Japanu. Posvuda je to je sad nekakva generalna stvar. Zato što je, kako bi rekao, sredstvo uzbuđenja je dostupno uvijek i svugdje. Izvučeš mobitel iz džepa, evo ga, tu smo, napaljen sam, idem to riješiti. To je nezamislivo bilo prije 30 godina. Da, život prije Krista i poslije Krista, prije Pornhuba i prije brzog interneta i ja se sjećam doba sporog interneta gdje ti izgubiš erekciju 7 puta dok se loada video. Da. Danas sa brzim internetom, 2 minute idemo dalje. Da. Plus život je ubrzan, sve je ubrzano, sadržaj je previše, treba pogledati sve serije na Netflixu, pa nemam ja sad vremena neku ševit 7 sati kad imam sezonu od 7 epizoda i takve gluposti. Hoću reći, ljudima se mijenjaju prioriteti, ritam života, sve se mijenja, logično, život se stalno mijenja. Život u digitalnom dobu, kažem, Japan je puno ranije od svih uskočio u digitalno doba i zato je možda bio dobar primjer toga kud mi svi skupa idemo, u kojem smjeru se krećemo. Onda ta retroseksualnost na kojem smo mi generacijski stasali na retroseksualnosti, to je nekakva pase stvar. Mislim, ko će se više ševiti na način na koji smo mi to nekad radili? Ja se nadam da hoće, ali to je ti opet bićemo izloženi negdje. Kako stari ljudi govore, moraš ovo pročitati jer je super knjiga, da im pustite mir kakve knjige, ne? Jednostavno neki ljudi će otići svojim putem u neki drugi svijet, neko će ostati retro, što ti kažeš, neke nove generacije će ovo što danas vole nositi trapez i slušati glazbu s Woodstocka, možda cijeniti seksualnost kako smo mi cijenili kad smo bili mladi prije 20 godina. Na kraju krajeva kad sam ja pisao ovu knjigu prije 17 godina, ona je tad bila puno šokantnija i puno, kako bi rekao, perverznija i puno više informacija za koje niko nije čuo i nije mogao negdje gledati. Ti danas doslovno svaki od ovih mojih fetiša koje nisi mogli nigdje skoro naći tada, možeš ugooglati u 2 sekunde. Mm-hmm. Dobro, a reci mi, nakon Jegulja, Graha i Bukakea, krenulo si na seksi smrti. Harakiri, jaje, amputacija, također vidiš ima 3 riječi. Tako je, harakiri, to ti nešto znači, to ti je neki fetiš sa 3 riječi. Da, šta jaje tu radi, grah jaje, mislim, to je ko nekakva gurmanska kuharica. Znaš, trilogija knjiga u Japanu su 3 riječi u Iberu, to je bila moja fora. Odlično. Imamo 3 knjige, svaki ima po 3 riječi u naslovu. Ovdje si se više bavio filmom. Odnosno... I mangama i sa svim svačim, i stripovima i svašta nešto, ali sam se više bavio, kao što kaže, seks i smrt, sa tem objašnjavao sam dublje. Znači, ako je ovo bila mala eksploatacijska šokumentari, da tako kažem, Mondo knjiga, a ovo je kulturna studija nadugo i naširoko, ovog što je ovdje samo spomenuto. Hrvatska država ti je tu zapravo i pomogla u... Ministarstvo kulture je to financiralo kao neku kulturnu studiju, nazovemo tako, jer je stvarno se pokušao ići najdublje što mogu u analizu problematike. Jel? Gdje si prikupljao građu svim tim perverzijama? A gdje nisam? Mislim, do tad sam ja već kao godina uopće. To je izašlo 2009. Znači 3 godine nakon što sam bio u Tokiju. Tako da sam već tad bio i na terenu, unutra me nešto mojih fotografija, iz grada, iz tih kvartova gdje sam bio, istraživao stvari i to. Koji ti je baš bio plan rada u Tokiju? Bio mi je plan vidjeti sve što želim, sve što mogu vidjeti kao stranac koji nije znao japanski baš tada najbolje. Dobro, znao sam čitati pa sam se mogu snalaziti otprilike po gradu gdje su određene stvari koje želim naći. I bio mi je cilj vidjeti lokacije iz nekih mojih najdražih japanskih filmova gdje su snimane, pa sam otišao tako neke parkove, ulice. Da, predivno, zamisli, tamo si na sasvim drugom dijelu svijeta i stojiš negdje gdje si prije godinu dana gledao svoj najdraži film da se snimao. Evo tebe na lokaciji. To je lijep feeling, ne, posebno kad imaš 20 godina. To je ludilo. Zapravo bilo. Ja sam se tako nauživao sam se u Tokiju, vidio sam sve što sam želio vidjeti, iako bi se tamo moglo provesti samo u tom gradu 10 godina u exploringu. Ja sam bio samo 14 dana. Ali, kažem, vidio sam puno toga, kupio sam puno toga na licu mjesta, vidio sam sve te dućane koji prodaju te figurice,
Znači, dućan sa igračkama, isto kažem, kao knjižari nije odvojeno, uđeš u igračke, imaš igračke za djecu, polica do su ti moguće bondić figurice, lolite, žene vezane, vise, ovakve, onakve. Hello Kitty vibratore, to recimo ima tamo, pa Hello Kitty uloške, to sam svega recimo kupio u Japanu, jer fora ambalaža, ružičasta, cute, kawaii, to oni kažu, jel? Da li si kupio gačice? Gačice nisam kupio, iz automata. Nažalost, iz automata to ne možeš kupiti, to si, što pišem u knjizi detaljno, to je taj mit da se prodavali su se tipa mjesec dana prije 25-30 godina, dok ih nisu zabranili u automatima, ali ih možeš oduvijek pa i dan danas kupiti u trgovinama, koji se zovu burusera trgovine, koje prodaju općenito second hand odjeću. Znači, kao što možeš kod nas ući u dućan pa kupiti second hand hlače za 20 kuna, kod njih za nešto puno više novaca. Iznošene gačice. Kupiš nošene gačice sa fotografijom vlasnice i zapakirano sve u vrećici, onako, kako se kaže, airtight, da aroma bude unutra sačuvana. Aromatizirano za korisnika. Za krajnjeg korisnika je Odlično. Preserved unutra. I to se prodaje zato što je to, kako bi rekao, to je fetiš, ali dobar biznis, upravo što smo rekli, Anđa Kosa, i dio te priče kada klinke prije škole, na putu do škole zastanu, skinu gačice i prodaju da imaju lovu za trošiti poslije škole. Za sendvič onako. A ovo naravno sredovječni muškarci trče i kupuju to kuđe za kolekcije svoje. Da. Pa onda imaš lopove koji kradu gačice sa užeta, sa štrikova, dok se suše, to su klasični problemi. Arome, mislim, to su... Te su bez arome. Da. Sad ide baš na HBO serija Tokyo Vice o tom svemu, o čemu mi sad actually pričamo, igrana serija na HBO upravo ide, po jednom, meni nadleži knjiga svih vremena Jacka Edelstina, koji je bio jedini bijelac koji je radio u Crnoj kronici Japana, tijekom 90-ih, u tom zlatnom dobu ludila. 90-te su bile taj boom i ekonomije, ali i porno industrije, sukladno rastu ekonomije. I onda baš u drugoj epizodi ima istraživanje Panty Thief, lopova koji krade gačice okolo po Tokiju ženama. Dobro, to je bio jedan dio interesa koji si ti stavio u ovu knjigu. Gdje si se još napajao, sa kojih svih izvora? Knjige. Vlastito iskustvo, website, poznanstva, razgovori sa mrežom ljudi koja prati te stvari, znači imaš čovjeka koji je napisao enciklopediju japanskih seks filmova, pa se upoznaš s njim, pa ti on da neke informacije, pa pročitaš to, pa te spoji s nekim drugim. To je proces. Za razliku od ove prve male knjige koja je nastala tap, ajmo to, jel, iscijediti. Ovo je onako trajalo par godina. Minuciozni rad. Par godina se napiše, jer mislim, ja sam na kraju krajeva tu morao sigurno 20,000 stranica stripova pročitati, a svaki njihov strip, taj ozbiljni, ima preko 1000 stranica. Da, jel čovjek pa sam to sve pročitao da bi mogao napisati o tome knjigu. Čovjek postane onako duboko perverzan. Nakon što to sve iskonzumira. Ili možda i potpuno drugi učinak, znači ovo što smo rekli, pretjerana izloženost ti čini da ti je to ko popit čašu. Dođeš u celibat na kraju. Popit čašu vode, dobro sad, binder dan det. Da. Nekako pretjerana izloženost, meni to stvarno više ništa, ja kužim da nekim ljudima je to zanimljivo, šok, a meni je to šok normalno, jer kažem 17 godina sam u tome, da tako kažemo, profesionalno, čak me plaćaju da pratim te stvari, tako da ne mogu se zažaliti. Da. Nemaš tu fascinaciju, ne padaš u nesvijest. Pa da, ali čak bih rekao da puno toga o čemu ja pišem i čak u ovim knjigama nema neki hipererotični afekt na mene. To je više freak show, ja volim freak look, ja volim čudno i bizarno. Da, ti voliš jesti mrave. Ja volim sve što nije normalno, zato što je normalno dosadno. Ja ne volim kad mi je dosadno u životu. Da. Tako da volim stvari koje će me onak pomakniti negdje u stranu, natjerati da vidim svijet iz druge perspektive i učiniti se da je život i dalje ima nešto skriveno, nešto zanimljivo, nešto što ti kao Indiana Jones, neki intelektualni, otkrivaš iz nekih skrivenih škrinja. Jer sve dok si ti u nekoj šabloni, sve ti je poznato, otkriveno, normalno za mene to nije život, spora smrt, muka, sporog umiranja. Sve dok ima tih uzbuđenja je super, ali ta uzbuđenje nije nužno seksualno, znači jasno, ovaj grah naš, otkupanje žene u kadi puno graha, evo da sad kažemo šta je bio fetiš, ne, filmovi u kojima se žene utapaju u grahu. I neko na to actually drka, jel? Ali ja ne, meni je to više, kažem, zanimljivo fenomen, kao fascinacija. Da to actually postoji, da to ljudi kupuju, na koji se novac tu vrti i koje su zapravo izvori i posljedice toga. To mene kao nekog novinara, nazovi, istraživača, jel zanima? Da, neki ti fetiši su onako interesantni, šokantni i humoristični. Ali što je s onim fetišima kojih u Japanu ima, a vezani su za nasilje? Erotika, groteska, nonsens. O tome si ti dosta i
pisao i fasciniralo te to. To nasilje koje je povezano sa seksualnošću, koje su Japanci isto tako eksploatirali i pretvorili u umjetnost. Znači od nekih stvari koje su mislim ne da su rubno moralne, nego su amoralne i zapravo ozljeđuju i povrijeđuju nekoga, ta BDSM scena, snaf, takve stvari, oni su od toga isto napravili paket sa proizvod koji je gotovo artistički i na taj način ga plasiraju i na taj način ga zapravo izvoze, je li tako? Pa da, za početak dvije odrasle osobe koje dogovorno rade sa sobom šta god hoće nisu nemoralne, znači oni se mogu narezati motornom pilom jedno drugo ako su se tako dogovorili, znači ja stvarno s tim nemam problema. Znači onaj čuveni slučaj kad oni Njemac kad su ocekli penis, ispekli i pojeli jer je ovaj htio biti spečen i pojeden, pa su ovog zatvorili. Što ste zatvorili čovjeka? To je bio dogovor. Znači po meni iz mojim libertarijanske pozicije, ljudske slobode, dve osobe ako žele međusobno odrezati glavu jedna druga ih to zadovoljava, izvolite, jel? Nemamo se mi tu šta petljati. Uz privolu, naravno, uz privolu. Onaj problem nastaje samo u trenutku kad ti imaš 12-godišnje dijete s druge strane. Znači kad ti imaš ono što zovemo silovanje djeteta ili ti pedofilija i zlostavljanje djece, na čemu su oni izgradili ogroman dio industrija, a to je samo zato što kod njih do kraja 90-ih je bilo potpuno legalno snimat porniče sa curicama od 13 godina. Zato što zakonski su smatralo da 13 u Tokiju, a u nekim prefekturama 12 je limit za seks kad je on postaje legalan, ili age of consent. To nije specifikum Japana, većina Azije ima 13-14 godina, Meksiko ima 14 godina, znači puno zemalja koji nisu zapadne zemlje smatraju da je žena zrela za seks kad napuni 13 godina. I kao takav oni su mogli njih koristiti, znači i za seks pred kamerom, ne? I tako se stvorio na ogromni cijeli taj lolicon žanr u kojem se je zapravo dječja pornografija, ništa drugo. Tek krajem 90-ih se zabranjuje sudjelovanje osoba od 13 godina, ali dalje si 14, 15, 16 mogao snimat porniče. 2014. godine, pazi, to je doslovno jučer bilo, je zabranjeno sudjelovanje u seksualnoj industriji bilo kojim mlađim od 18. Tako da pa dobro, je njihove žene... Ogromna komadina povijesti je nešto što je nama neopisivo, nevjerojatno i uopće da je to moguće, kod njih bilo sasvim legalna stvar. Da, hoću reći da i njihove žene, bez obzira imale 40, izgledaju znači kod njih je sve nekako pedofilija, obzirom da te Japanke pa nije samo to što izgledaju, jel, mlado. Upoznaš Japanku koja ima 30, a misliš da ima 12, stvarno kad je upoznaš, ali nije samo to, nego oni imaju taj kawaii kulturu, to kultura slatkoće, cutenessa, jel, gdje je sve cute i slatko, što je, mislim, njihovo nacionalni ponos. Ti tamo imaš doslovno da predsjednik i vlada vole imati naš Pokemone, Hello Kitty, vole to koristiti kao nekav branding svoje zemlje. Imaš nacionalnu zrakoplovnu kompaniju koja ima svoje maskote, policija ima svoje maskote. Je li to neka infantilizacija? Što je to? Tako, infantilizacija koja je dio njihovog nacionalnog identiteta oduvijek praktički. I onda je logično da je ta infantilizacija nacionalnog identiteta ušla i u porno industriju ili ti u seksualnu industriju kao tako. Oni se napaljuju na te Hello Kitty, na taj na cuteness. Tako cuteness. Je. Žena je seksi ako je slatka. Prije svega, a ne ako je vamp ili ne znam šta kod nas, neko poimanje glamura ili nekakva Betty Page, koju god sferu otišao Marilyn Monroe koji su bili kroz povijest seks simboli, kod njih je seks simbol školarka u školskoj uniformici s kikicama, lizalicom, to je broj 1. Znači svaka porno glumica cilja da tako izgleda, da se tako ponaša pred kamerama za vrijeme seksa. Dobro, to je isto nekakva submisivnost žene, jer ta cute Hello Kitty je zapravo nekakva skrušena, pokorna žena s kojom možeš raditi šta god hoćeš. Nema nekakvu svoju... Savršena žena. Tako zvana savršena žena. Za mnoge Japance, da. Da. A recimo BDSM kultura, kako ona kodira? Pa isto mainstream potpuno. Znači, dobro, tamo imamo domine koje su... I sad je mainstream kod nas, nakon 50 Shades of Grey, jel, gospodin Grey i njegovi romani, 50 nijansi sive, je to postalo, mislim, evo imaš i ti Joker
oko vrata na televiziji, pa nisi došla iz SNM kluba, jel? Da, Si pred to je kamerama, nekako dio nekakve estetike. Tako znači, je. pornografija, odnosno ta king kultura polako ulazi u nekakav mainstream kroz estetiku. Ona je, recimo, ako ćemo gledati realno BDSM, Njemačka i Brazil su kroz povijest bili najveći, najkomercijalniji, najbrutalniji u tom outputu pornografije vezane za bondage, ovi koji ne znaju što znači BDSM, jel sadomazohizam i bondage. Ali Japan je uvijek, kao i u svemu, od toga znao napraviti i kebanu. Art, estetiku. Veži me na japanski način. Tako, kod njih je estetika, znači raditi šalicu za čaj, kod njih je estetika slagati svijeće, kod njih je estetika pisanja, njihovo svako slovo izgleda kod crtež. Pa onda hrana, makrobiotika, hrana koja liječi. Znači isto to radiš i sa svim u seksu. Pokušaš to estetizirati do granice da to postane umjetničko djelo. Tako su oni uspjeli izvorati taj shibari ili kimbaku vezanje u nešto što čak postaje odvojeno potpuno, danas je to odvojeno od seksa, to je jednostavno performing arts. Ko čvorovi na brodu, znaš, kad vežeš. Da, s time da to dolazi iz jiu-jitsu, iz borilačke vještine vezanja, gdje poanta vezat što brže možeš neprijatelja, jel, i tako ga sladati. Zavezat ga, jel? Da, sa užetom. Onda su se ti vezovi brzinski čvorovi koji su potrebni da bi neko bio nepomičan kroz godine, jel, ulazile i u seksualna mučenja, u srednjevjekovna mučenja, ko što su kod nas mučili vještice na razne načine, tako su oni mučili žene na određene načine sa užetom i to. I onda je to počelo prodirati u pornografiji, postalo je danas zapravo jedna od najvećih izvoznih estetika Japana, recimo to tako. Koja isto, kažem, nije više toliko vezana opće u seks industriju, koliko se može vidjeti na normalnim performing arts partijima i ostalim seansama. Da, i interesantno kako ti Japanci od svih tih, oni imaju strašno te krajnosti. S jedne strane ta perverzija, nasilje, a s druge strane ta prekrasna zen umjetnost i ta posebna estetiziranost svega. I to je naše nekako idealiziranje, ja bih rekao da jedno drugo je zatrovano s ovim drugim. Znači, sav taj zen i sva ta poetičnost dolazi iz samorezke kulture. Samorezka kultura koja je najokrutnija, najbrutalnija ikad, znači to si imao dnevno 100 odrezanih glava okolo, radili piramide po Japanu. Znači, sve to puno se romantiziralo kroz neke filmove, kroz tu poetičnost, a zapravo stvarnost je da je Japan oduvijek bio kao i na kraju krajeva ovi prostori, užasno okrutan, brutalan i nasilan. Samo, kažem, od toga uspio napraviti jedan seksi brand. Ali, još što ti kažeš, te krajnosti su ti vidljive i na kraju krajeva kad odeš u Japan. Već u samom Tokiju, zbog čega mene Tokio toliko i privlača, kad me pitaju gdje bi mogao živjeti osim u Zagrebu, a stvarno proputovao sam cijeli planet, nigdje osim možda još u Tokiju, ne bi čak ni u Americi, kako god ona bila isto zanimljiva i divna jer je velika i raznolika i možeš birat. Ali Tokio ima tu snagu da je pomirio baš to što kažeš. S jedne strane taj urbani kaos gdje se ti osjećaš kao da si konstantno u fliperu. Ti si kuglica u fliperu koji ide po cesti, samo te šora sa svih strana, svjetlo, boje, zvukovi, I čudni ljudi. Ja. I ljudi koji izgledaju kao da nisu s ove planete, ne su od stylinga, frizura, posebno subota uveče. Kad ti odeš u Shibuju ili u Shinjuku, te ključne partije, destinations, subota u 10 navečer, wow, šta je ovo? Znaš, koji je sad ovo planet jer Zemlja nije sigurno, ovo na Zemlji nisam vidio. A bio sam stvarno, kažem, svugdje na Zemlji. I onda skreneš 3 ulice dalje, desno, otvoriti se zen park u kojem nema jednog zvuka, gdje samo čušeš ptičice, gdje odeš na jezerce pa piješ svoju maču čaj, tamo dok ti gospođa u kimonu radi kolačiće od riže. I tu se restartaš, tu doživiš taj, kako bi rekli, energetsko zen punjenje. Da bi opet mogao ići u fliper. I vraćaš se u fliper nazad da te šutiraju na sve strane i to je za mene nekako idealan život. Taj nekakav ekvilibri između kaosa i smiraja. Obsesija seksom, obsesija smrću karakteristična je za Japan i utječe na sve. Pa karakteristična je za puno toga, mislim, glavne artikulirane filozofske misli vezane uz taj Aristotelatos, seks i smrt su došle recimo iz Francuske, mnogi filozofi su se time bavili, ali kažem, Japan je od toga opet napravio ne samo svoj nacionalni identitet, nego i nevjerojatan output kreativni, znači gomiletina baš stripova o kojima pišem u ovoj knjizi, da imam ko hostesa ovak držati. Tako je. Na broj 3. Gomila tih, knjiga, stripova, filmova o kojima pišem rade baš to. Baš taj spoj nasilja, smrti i seksa i užitka. Dobro, i Dali je isto radio. O njemu isto jako puno pišem, baš kao primjer koji je nama blizak. A nije Japanac. Znači, puno primjera unutra gdje pokušam pokazati
kako je to na zapadu izgledalo, i skatologija, i nasilje, i sve što je Dali zapravo radio, sliko i govna i... Da, mazao se izmetom da bi bio i nije bio jedini, i posebno nije jedini ako stavimo u kontekst Japana. Da. Koliko su te stvari zapravo oni prigrlili kao... Pa to je zanimljivo da Japanci stvarno od fekalije mogu napraviti suvenir. Da, oni mali govanca koje nosiš na ključevima su sreća. Znači tako. Još jedna kultura koja smatra da je stati u izmet ili kad vas pogodi izmet da je to sreća. Jel? Nisu samo Hrvati, evo imamo mi, znači ne potičemo samo iransko podrijetlo, nego i japansko. To samo zavaravanje, da te nešto posere da si sretan. Ali ajde, dakle, to je sve. Iako je da, cute je imat malo smeđe govance na šključevima. To znači obilje, prosperitet. Ja sam sad recimo ovu knjigu promovirao, imao sam kapu. Da, to sam vidjela. Izmetom plišanim, koji sam kupio tamo kao kapu, to oni tako stave, šaljivu kapu na glavu kad žele. Smeđe stvarno izgleda realno. Poslije kad sam već to kupio, to je plišano. Inače našao sam dvostruko veće ružičasto, to mi je žao. Nije bilo mi glupo, ko će još i to kupiti. I ružičasto i još veće. Znači veće i plastificiranije nije bilo od pliša, nego onak baš u real deal. Ko sombrero, naš ovako govno na glavi da te preteže, da hodaš. Odlično. A osim Japana, proputovao si i cijelu Koreju. Južnu Koreju, da. Doslovno onako gore do dolje, od sjevernog dijela Južne Koreje do dole juga, gdje je Jeju otoci, gdje zapravo oni su još možda patrijarhalnije društvo, još više imaju taj nekako položaj žena nisko, za razliku od tog juga, gdje je Jeju vulkanski otoci, gdje je sve drugčije, gdje vlada matrijarha, gdje su žene te koje su stoljećima prehranjivale obitelj. Kako ti je bilo kao ronioci koji rone bisere i jedno, tako su zapravo one postale glave obitelji. Koreja je konzervativnija puno od Japana. Mislim, Japan je konzervativan, ali koliko god to zvučalo, jer kad ovak sve staviš na hrpu, izgleda nevjerojatno reći da je Japan konzervativan, ali je, on je dalje dosta konzervativan, jako puno toga, posebno u tim nekim društvenim ljudskim odnosima, položaju žene i tako dalje, a Koreja je još gora. Koreja je baš, ja uvijek volim reći da su Korejci isto jako dragi jer su bliski Hrvatima, znači vole pit, vole se potuć kad se napiju i strašno vole Koreju, vole zastave, vole mi Koreja, naš nacionalizam, ali dobro, oni su u ratnom stanju permanentnom sa sjeverom, tako da to je za shvatiti, jel? Ali kod njih recimo vidiš nema hardcore pornografije, kod njih je dozvoljen samo soft koji se prodaje na kioscima na VCD formatu, to je ono rani DivX, da ih tako nazovem, video CD, imam par originala kod kuće. Znači, samo simulirani seks, ali kao takav, unatoč tome što oni imaju ministarstvo cenzure koje doslovno filtrira sadržaj i sve je puno strože kontroliranije i nema toliko tih klubova suludi kao u Japanu i to. I dalje se sve prodaje na konto seksa, mislim današnji cijeli ovaj K-pop val, korejski pop prodaje se opet sa zgodnim mladim ženama, mršavim, koje u minicama, po idealu takozvanom korejskom, sve izgledaju vrlo mlađahno i vrlo mršavo i vrlo zgodno i vrlo seksualizirano i to opet je ono inkliniraju ka nekoj pornografiji odnosno pedofiliji, ne? Tako je, da. Opet je to je kao nekakav trend. Pa da, bio nedavno jedan jako dobar dokumentarac, se ne mogu kako se zove, ali baš je bio o japanskim tim girl bandovima, koji većinski njihovi fanovi, fan klub čine sredovječni muškarci koji skupljaju te sličice, idu u prve redove, vrište, mašu sa zastavicama. Da. Jer jednostavno, da, na najbolji način ćeš... Gle, oni su jedina zemlja koja ima stripove, koji su hardcore pedofilija, baš dječja pornografija, hardcore, ali je nacrtano. Pa je potpuno legalno, jer nikom nije učinjena šteta. I sad su se, već desetljećima se razvijaju rasprave, da li je to pravi put, da li treba to forsirati, da pedofili ne bi ganjali pravu djecu, nego bi se zadovoljili. Postoji druga strana koja smatra da ne, nego da će se zadovoljiti kroz to. Da, druga strana smatra da neće, nego da dodatnim seksualiziranjem djece samo stvaraš nove pedofile. Sad, koji je u pravu, nemam pojma, 30 godina, jel, ta polemika traje, ali to je općenito vezano za azijska društva, jel, da su, jer kažem, tamo je age of consent, doba pristanka legalnog za seks, puno niža nego kod nas, i onda je logično da je kroz 100 godina takvog tretmana, jel, mladih žena, da ćeš imati takvu kulturu. Kad gledaš sve to, čitav taj istok, koliko smo mi pod utjecajem toga? Kolika je ta invazivnost takvog načina razmišljanja i zapravo tih produkata, zato što se zapravo radi o seksualnim proizvodima
upakiranim kroz način razmišljanja, kroz nekakav trend ili kroz specifikaciju u smislu, evo, sad je to popularno i sad taj fetiš je super proizvod koji ćemo prodati i na zapad. I koliko to, recimo, u našoj kulturi koja matično, bazično nije takva, šteti ili koristi? I da li smo mi zbunjeni s takvim utjecajem? Ja bih rekao da smo mi pod utjecajem Bliskog istoka više nego što sam rekao, znači, Turska, i to je puno više oblikovalo nas i taj konzervativizam nekog bližeg istoka nego dalekog, ali to je više vrijedi za možda ove naše generacije. Upravo zato što sam ja ovu knjigu objavio 2005. prvu, pa onda 2009. drugu i sve kasnije, su one mogle biti M hit, ogroman, M takav nekakav, kako bi rekao, fora, fenomen, nešto nepoznato novo, jer ti nisi imao još toliku globalizaciju kao što danas imaš. Da. Danas, zahvaljujući internetu, nove generacije, znači najgledaniji sadržaju danas na Netflixu i na ovim pay servisima su anime, znači crtići, japanski. Najpopularnija glazba na svijetu je korejski pop. Tako je. Znači, došlo je do potpunog brisanja granica koje smo mi imali nekada, znali su se granice. MTV ti naređuje šta je Amerika, iz Engleske dolazi ta vrsta muzike i to smo mi smo u tom nekom. Ti danas doslovno imaš na YouTube, hoćeš kambodžanski rock, hoćeš tajlandski pop, hoćeš korejski pop, biraj. I sve to dolazi ovako servirano na pladnju da bi klinci, naravno, vibrirali više ka tome, ne? Zato što je to nekakav estetika, jezik suvremenosti koji je puno bliži novim generacijama nego što je to moglo biti, recimo, prije 15-20 godina kad je kapalo na ovaj način na koji je kapalo da bi ja mogu knjigu napisati. Ne? Danas je bilo puno lakše napisati bilo koju od ovih knjiga, upravo zato što su sve informacije potpuno dostupne, sadržaji su posvuda, mislim, pronaći japanski pornić 2004. godine u Zagrebu je bilo jako teško. Da se oznojiš, ne? Jako teško. Ali kad sam se onda vratio 2006. iz shoppinga u Tokio, onda sam i donio kuć da DVD-ima, pa sam ih imao, najluđe i najbizarnije, jel, ko isto, kažem, meni japanska pornografija je sve samo ne uzbudljiva, seksualno, ona je više onako antropološki fenomen da gledaš zašto je ovo sad njima seksi, jer apsolutno nema niti jedan kod komunikacijski koji poziva na erotiku ili seksualnost na koji smo mi navikli u novim prostorima. Zato je to meni zanimljivo primarno, jer je potpuno drugačije. Da, i zato je to super za istraživanje. Možda možemo očekivati još neki tvoj naslov vezano uz Japan i seksualnost, ili ti je to pa gle, ili ti je preko glave? Kao što sam rekao, objavio sam 3 knjige sa 3 riječi u naslovu, to je znači bila Jegulje grah bukake, Harakiri jaja amputacije i onda ova Katanje lignja bradavica, ona je bila baš o filmu, ali u japanskom filmu, pa ogroman dio naravno japanskim seks filmovima koji su definirali ogroman dio produkcije. Samo da znaš, nema tih knjiga više, to bi trebalo pa eventualno online možeš naći u nekim knjižarama, da. Online, jel tako? Evo, za ljude koji su se zainteresirali za ovaj sadržaj, ovog građa, ovo što si ti pričao, znači putem interneta. Pa da, možda super knjižara, ali neko ko već prodaje knjige bi se moglo naći. Ali kažem, napisao sam 3 knjige s 3 riječi u naslovu i to je biti trilogija o Japanu. I to je kao sve što imam reći o Japanu, nemojte me više maltretirati. Sve što imam reći o Japanu, 3 riječi. Međutim, onda par godina kasnije sam napisao 4. gotovo je s trilogijom. O japanskoj komediji. Baš vodič kroz japansku komediju. Znači, kroz njihov humor, zašto je smiješno to što je smiješno, pokušam približiti čovjeku u Hrvatskoj zašto je japanski humor njima smiješan, jer nama definitivno nije. I u svemu, na televiziji, kazalištu, u knjigama, tako da opet sam se bio prije par godina baš debelo vratio u Japanu, napisao sam tu knjigu, pa sad opet odmaram neko vrijeme, objavljam nešto drugo, pa onda možda opet dođe Japan na red. Da. Treba bi me zaintrigirati opet s nečim. Opet, da, s nekim stvarima gdje ćeš biti korak ispred. Ne mora biti nešto što mene zaintrigira, jer meni su knjige prilika za učenje. Znači, jedini način da sebe natjeram da temeljito istražim nešto što mi zvuči zanimljivo i da se natjeram pisati knjigu, jer onda moram uroniti kako spada u to. Znači, mora se praviti nešto da bi ja rekao, ovo me toliko jako zanima da ću sad namjerno izdvojiti par sati dnevno da proučim to. I onda to sve napišem u jednu knjigu, da bi nekom drugom koji je dovoljno lud kao ja to isto bilo zanimljivo. Rapidno se približavamo kraju, tema je jako puno, morat ćemo... Rekao sam da možemo u nastavcima. Da, možemo u nastavcima, ali još mi je interesantno, ovako samo briefly da pred kraj kažemo, s čim se sad okupiraš, malo si krenuo fokus sa Japana, dalekog istoka i seksualnosti. Ti si producent i sad je film već u kinima. O čemu se radi? Film dolazi u lipnju u kina, koji sam pisao. To je recimo film... Scenarij si pa ima radio? Puno toga što sam radio. Znači trenutno ove godine imam valjda 3 filma. Okay. Jedan je taj Divljaci koji je najveći, to je baš dugometražni igrani film, akcijska komedija za koju sam radio scenarij i zapravo sam kreativno involved u njega od prvog do zadnjeg dana, jer sa redateljem
jako blisko surađujem, imamo firmu zajedno s kojom zajedno radimo druge filmove, tako da sam snimio i film Osma zapovjed, to je jedan kratki horor, thriller, sa Lucijom Šerbeđijem u glavnoj ulozi, znači horor, komediju, i imamo dokumentarni film Vani Riječki Ora o okupaciji Rijeke za vrijeme Danuncije, povijesni dokumentarac, i sad na ljeto snimamo novi povijesni dokumentarac Duhovi Istre o kaštelima u Istri za HRT. Tako da imam 2 produkcijske firme, žongliram s tim, a ovo pisanje mi je više hobi. Objavio sam tu knjigu Teorije zavjere 21. stoljeća, koja je to jedna od najprodavanijih knjiga ispala prošle godine. Tajming je bio savršen. Tako da se, u koroni, rasprodala se kao alva, odmah druga naklada nakon 10 dana. Ona je sad u prodaji, a ja evo radim na novoj knjizi koja će izaći na ljeto. Aha. Tako da, šta te okupira tu sad? Sam, tu si u kreativi, jel da? Dan i noć. Ne volim gubiti vrijeme. Imam puno tog za reći, a život je kratak. Pa. Dobro, znači Divljake možemo gledati... U lipnju će doći u Hrvatsku u kina. Tako, to će, mislim, svi ćete čuti za to, treba biti ogroman boom, hype oko toga, očekujte puno reklama, ekskluzivnu premijeru Foršpana je vjerojatno već sad u četvrtak. Aha. Znači to je... Krećemo baš lansirati to kako spada, vjerojatno će ići malo po svijetu, prikazivati se festivali da bi u 6. mjesecu došao konačno u naše kina. I to ono što najavljamo kao potpuno drugačiji hrvatski film, znači ovako šta još niste gledali. Već kad kažeš akcijska komedija, mislim, koja je uopće probao tak šta napraviti ovdje za Kikiriki, evo mi smo bili dovoljno ludi da smo 6 godina života posvetili tome da snimimo akcijsku komediju u Hrvatskoj i jako sam zadovoljan kako je ispala i mislim da će biti zadovoljni ljudi. Nešto konačno drugačije, nešto nadam se konačno smiješno i nešto s čim se možemo ponositi na svjetskoj sceni filmskoj. Velimire, hvala ti na sudjelovanju, hvala ti na ovim inspiracijama, na informacijama. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve za večeras u emisiji Ljubav i seks na X. Za 2 tjedna smo ponovno zajedno. Hvala na pažnji i laku noć. Pa, pa.